навиди бомдодист аз радио Озодӣ тақдими шумо бинандагони азиз, оғози боз як рӯзи дигарро ба шумо таҳният мегӯям ва умедворам рӯзатон бобарор бошад. Соат ба вақти Прага расо 7 субҳ аст ва ман дар чанд дақиқа дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо нашри хабари расмӣ истирдоди Хуҷа Каримови 60 сола маъруф ба Хуҷа Командир фармондеҳи пешини фронти халқии Тоҷикистонро аз Дубай ба Душанбе тасдиқ кард. Вай моҳи июли соли гузашта дар Имороти Муттаҳидаи Араб дастгир шуда буд. Мақомоти Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бегоҳи 17 феврал бо нашри иттилоияи расмӣ гуфтанд, Хуҷа Каримовро рӯзи 16 феврал ба Душанбе оварданд. Ба қавли мақомот ӯ ба бандитизм, одамкушӣ, азобу уқубат, гаравгонгирӣ ва ғайриқонунӣ нигоҳ доштани силоҳи оташфишон муттаҳам аст. ҳоло назари наздикони Хуҷа Каримов ба ин масъала маълум нест ва низ рӯшан нест ки ӯ дар бозпурсиҳои мақомот то куҷо ба ин иттиҳомот розӣ аст. дар ҳамин ҳол Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз шаҳрвандон хостааст, агар нисбат ба Хуҷа Каримов даъвое доранд, ба ин ниҳод муроҷиат кунанд. истирдоди Хуҷа ба воситаи раёсати кофтукоби ҷиноии Вазорати корҳои дохилӣ сурат гирифтааст ва Хуҷа Командир ҳоло дар раёсати кофтукоби ҷиноии вазорат қарор дорад. Масъалаи истирдоди Хуҷа ба сабаби ихтилофи назар дар байни худи мақомоти гуногуни ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон дучори мушкил шуд ва чунин тӯл кашид, навишта шудааст дар сомона. Хуҷа Каримов аз соли 2008 таҳти ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дошт. аҳзоби сиёсии Тоҷикистон шурӯъ аз 20 феврал ба таблиғи барномаҳояшон тариқи шабакаҳои телевизионӣ шурӯъ хоҳанд кард. Дар ин бора Носирҷон Салимӣ, узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ иттилоъ дода афзуд, ин як фурсатест барои 7 ҳизби сиёсӣ ки барномаҳои худро муаррифӣ намоянд. Тибқи қонунгузории Тоҷикистон ба ҳар ҳизб барои таблиғи барномаҳо тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва радиоҳои давлативу маҳаллӣ то 40 дақиқа ва ба ҳар номзад ба вакили маҷлиси намояндагон то 20 дақиқа вақти бепули эфир ҷудо карда шудааст. Эълони баромади аҳзоби сиёсии кишвар аз тариқи шабакаҳои телевизионӣ дар ҳолест ки то интихоботи парлумонии Тоҷикистон камтар аз 2 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст ва коршиносон аз фазои пеш аз интихоботӣ камрангу сард интиқод мекунанд. хабаргузори Азия Плюс бо истинод ба Вазорати тандурустии Тоҷикистон менависад, аз 1057 нафаре ки дар бемористонҳои сироятии кишвар таҳти карантин қарор доштанд, 330 нафарашон рухсат шудааст. феълан 727 каси дигар таҳти муоинаи табибон қарор доранд. Вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд, то имрӯз ягон ҳолати гирифторӣ ба вируси нав дар кишвар ба қайд гирифта нашудааст. дар айни замон вазорат дар якҷоягӣ бо Созмони ҷаҳонии тандурустӣ барои коҳиши хатари гирифторшавӣ ба вируси нави чини 13 000 адад тавсияномаро нашр ва паҳн кардааст. ҳамчунин шуъбаи бемориҳои сироятии муассисаҳои тиббии Тоҷикистон ба таври шабона рӯзӣ фаъол буда, ҳар нафар имкон дорад ки аз ташхис бигзарад. дар ҳамин ҳол баъд аз як ҳафтаи таъхирҳо Украина дар таърихи 18 феврал эълон кард, ки нақша дорад 49 шаҳрвандашро ҳамроҳ бо 25 хориҷӣ аз Чин берун барад. дар ин бора вазири тандурустии Украина Виктор Ляшко дирӯз маълумот дод. ҳавопаймо мусофиронро аз шаҳри Вуҳан, маркази сирояти бемории коронавирус, берун хоҳад кард. Ляшко афзуд, ба ҳавопаймо танҳо афроде роҳ дода мешаванд, ки дар тани онҳо коронавирус ё COVID-19 ташхис нашудааст. мақомдори Украина афзуд, баъди вуруд ба Украина мусофирони бозгашта 14 рӯз дар карантин хоҳанд буд. Ляшко мегӯяд, то ҳол барномае барои бозгардондани 25 украинӣ аз киштии Diamond Princess, ки дар бандари ҷопонӣ банд аст, арзёбӣ нашудааст. вируси нав боис ба марги 1800 нафар шудааст, ки аксаран дар шаҳри Вуҳани Чин ба сар мебаранд. мансабдорони афғон мегӯянд, сарфи назар аз интизороти коҳиши хушунат дар арафаи арзёбии сӯзиши Амрико бо Толибон, силоҳбадастони ин гурӯҳ боло як пойгоҳ дар шимоли Афғонистон ҳамла карда 5 сарбози артиши афғонро ба қатл расонданд. ҳодиса 16 феврал дар ноҳияи Шорахоки вилояти Кундузи Афғонистон баъд аз он ба вуқӯъ пайваст, ки вазири мудофиаи Амрико Марк Эспер гуфт сӯзиши коҳиши хушунат бо шартҳои муайян барои имзо омода мешавад. сухангӯи Толибон дар шаҳри Давҳаи Қатар гуфт, ки сӯзиши Амрико ва Толибон то охири моҳи равон ба имзо мерасад.
روز 17 فوریه صدها نفر در کنار دهه اتبوشی ولایت مرکزی نورین قرقیزستان بر مقابل یک طرح چین در این منطقه اعتراض نمودند. وقت‌های اخیر چندین دفعه اعتراض‌ها بر ضد توسعه برنامه‌های چین در این کشور آسیای مرکزی دایر شده است. اعتراضگران در اتبوشی طلب کردند که برنامه بنیاد مرکزی لوجستیکی چین که 275 میلیون دلار خزینه خواهد داشت لغو گردد. سال 2019 اثنای سفر پرزیدنت چین سی جین پینگ به قرقیزستان موافقت در مسئله بنیاد چنین یک مرکز حاصل شده بود. ماموران اجنسی این مبارزه با کروپسیا در منطقه کولوب اولیم چیلازاده رئیس اداره اندازه نویای ووسی را با گمان گرفتن پوره دستگیر کرده پس از 72 ساعت با شرط بیرون رفتن از محل زیست رها نمودند. خود او و نزدیکانش از اظهار نظر کردن در این رابطه خودداری ورزیدند. به گفته همصحبتان رادیو آزادی که از قضیه چیلازاده خبر دارند، او روز شنبه 8 فوریه در اتاق کاریش و گویا هنگام گرفتن رشوه دستگیر شده است. اجنسی این مبارزه با فساد به دلیل ادامه داشتن تفتیشات مبلغی را که چیلازاده به گرفتن آن متهم است آشکار نمی‌کند. همکاران چیلازاده میگویند او سال‌های دراز در اداره اندوز کار می‌کرد و تا تعیین شدن به مقام رئیس نظارت اندوز ووسی در این سمت در نویه 5 و بعداً در نویه جهان بود. بازداشت رئیس نظارت اندوز در نویه ووسی پس از آن صورت می‌گیرد که پرزیدنت تاجیکستان 10 می سال 2019 در ملاقات با کارمندان بلوک اقتصادی از کار ناظران اندوز سخت تنقید کرد که به گفته او به صاحبکاران و رهبران شرکت‌ها فشار می‌آورند و تمجید می‌کنند. ویتالی لیوچینکو متخصص 47 ساله سرمربی نوی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. در این باره سامانه باشگاه فوتبال استقلال خبر داده است. به اطلاع این منبع باشگاه استقلال با سرمربی نوی دسته ویتالی لیوچینکو حمایتگری در گذشته معروف منتخب تاجیکستان تا آخر سال 2020 شرطنامه به امضا رسانده است. رهبریت باشگاه در نزد این متخصص در همه مسابقاتی که قهرمانی بسیار کراتای تاجیکستان شرکت می‌ورزد وظیفه‌های بلند گذاشته است. با لیوچینکو در باشگاه استقلال علیشیر توختایف که تا آخر موسم سال 2019 اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته بود، اینچنین انور نورقولوف کمک میکنند. نورقولوف در گذشته در دسته استقلال به حیث فوتبال باز هنرنمایی داشت. وظیفه مربی دروازه‌بان‌ها به عهده فاروق بیردیف گذاشته شد. و اکنون از اسعار خارجی برای امروز میگیم که قربش از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1.9 و 69 است. 1 یورو 10.50 درهم ارزش دارد و امروز 1000 روبل روسی 152 سومانی مقرر شده است. تشکر میگم به همه شما عزیزان که در این صبح بر وقت خبرها رو از ما یعنی از آزادی ویدیو شنیدید و من شما رو در دوام روز بازم با خبرهای تازه و گزارش‌های روز جالب منتظر خواهم بود. تا دیدار نوبتی، خدا نگهدار.